pa dođela zlato, đel Draganu svo. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i puteljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i puteljke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. I mi ćemo njihove godine vrlo brzo doći, stoga učini dobro djelo koje će se jednog dana vratiti tebi, da ćeš shvatiti kako život mnogo vrijedi. Đela legni, prilegni na srdašcu mom. Đela Da mi je da te upoznam, odvedem sebi u Mostar, zaljubit ćeš se u nje i ostat kraj mene. Da mi je da te upoznam, odvedem sebi u Mostar, zaljubit ćeš se u nje i ostat kraj mene. Bravo! I ova moja pjesma, ova moja poezija što sam napisala je naravno inspirisana jednim dijelom mojim nenom djedom i mojim drugim nenom djedom, ali je također inspirirana prolaznošću samog života i starosti, te zapravo svim starim osobama koje se nalaze u tom dobu i osjećaju se ne fizički, već nekako psihički, bespomoćno i željela sam neki način da pjesmu napišem kao znak potpore tim ljudima. Koraci. Pruži mi ruku. Pruži mi svoju ispucalu, naburanu ruku, da vidim kako je. Ali što i mene ne povede, ali što i mene ne povede. Dok se sjetimo škole Fazana, kad sam išao ovdje od 58. do 60, nije od 58. od 53. do 61. ne znam nije kad sam završao. Kako kad ste 72. godište? Rano su me upisali. Aha, prije vremena. Prije vremeno, jer sad sad se išlo o 6 godina. A onda čim se rodi, hajde u školu. Čim se rodiš, odmah u školu. I gdje ćeš, hajkaj u dućan, idem u bab cigara. Pa ja. I nije pravo bila rakica ona jaka, meka 28 stepeni, kaže rakica ona meka 28 stepeni. Ulazi profesor u razred i baca dnevnik. Kaže Bekćeva na tablu. Je bilo Bekćeva na tablu. To je bilo Kazna. Znači bacanje dnevnika. Eto kako su profesori primili. Oni bi se bacili Kod profesora iz matematike, Asima Bajića, umro je, hvala rahmetile, kod njega, ako je smio neko ovakvu glupu, nikad se nije, uvijek je tiho govorio. Nikad, niko nije smio pomaći glupu. To se sedne, odradi, predavao matematiku. Voz je išao u 6 sati, to je bila ova gimnazija, jeste ova stara, preporučena. I mi dođemo na stancu, to su bile takve zime, strašno. I dođemo da sam kaže, voz kasni, koliko? Sat. Ja polazim prema kući, voz prođe. Mi se vratimo i pješke trčimo do Pojane, hvatamo autobus, voz iz Banovića i dođemo. Nikad nisam zakasla, nikad u životu. Kod starog
Bristola, što ne treba pjeva onu pjesmu ko staru Bristola, staru Bristola. I tu se išlo, nema ko danas ovi idu ovako, to se išlo okrug, desna strana, skroz, znalo se kako se korzira. Pošto su i automobili prije išli, pa kada je korzo, zabrana bilo vozila, i na tretoari stavili su na jednoj strani momci, djevojke koji sredin šetaju, i znalo se na svakom mjestu gdje koje društvo stoji. Ako smo nas trojica jedno društvo, stajali smo kod knjižare stare, stare knjižare, a ovo jedno društvo stajalo je kod Bristola. I sad čim nema, gdje su oni otišli su? Gdje? Mi odmah znamo gdje je to društvo otišlo. Da li je otišlo? Dobro, mi smo onda išli u omladinski dom, pa onda išli na igranke kod Ekspresa, pa onda išli u dom Moše Pijade. Da vam kažem odmah da sam ja od 61. i nadalje svirao harmoniku i danas dan je svirao. Pa zato znam, sve su bile igranke, sve su bile i kako se aškovalo i zabavljalo na igrankama. A na Korzu, nisam dovršio, gledaš jedno, ja sviđa mi se, onda sad će dok ona krug, a mi se dok ona krug, pa ću ja prići. Pistam ona krug, a ja kajem nema je, a ja kajem iduće, a ona ode s drugim. Čekamo sutra na večer, opet čekam, a mi opet čekamo da se ona vrati krug, a opet nema je. I tako smo se ganjali, dok ne upoznaš djevojku, a većinom se upoznavali na igrankama. Legni i prilegni na srdašcu moj. Bijele lale pozaspale i alkat meri, miris đula i zumbula cio Mostar spi. Miris đula i zumbula cio Mostar spi. Nagni glavu mirisavu, na nje darca tu, da te njiham, da ti pjevam s nenom jagnjetu. Da te njiham, da ti pjevam s nenom jagnjetu. Glasi Oda postojanja i ona je inspirisana zapravo jednim dijelom mojim djedom, a opet drugim dijelom tom nekom suprotstavljanju života, odnosno suprotstavljanju tome kako on zapravo brzo prolazi, ali da zapravo trebamo da spoznamo to su ti neki mali momenti u životima koji nam se dešavaju i koje zapravo trebamo da znamo da iskoristimo. I da sklopiš oči na dušeku mekom, kada mjesec sine nad našom rijekom i po zemlji tame ti rosa prvo, rodit će se mladi goreć. I svuda prosuće se miris plavi trgovana i papulje snježne padat će